Manu banjob kini ki lightly ki constituency Langren mau keruat mau lai. Ko play shibun epic subscribers baru ki bencu sutrapan page video sekini channel story telah London News One. Kini ki lightly ki constituency Langren mau keruat bat mau lai. Kini ki constituency ki badon kajing yadai kebajan bahabat ngah. Kum ka jaka syong jaka sa, ban jaka trei jaka kta. Henry baro lightly kini ki constituency ki don la ka jong kajing her. Hapok Langren, lada UMLA udai naka UDP. UMDC udai bayi UDP. Lada UMLA udai naka Kongres. UMDC ru unjob bayi naka Kongres. Kata kadai nadu kipor balayo yala ka jong ka constituency. Hadu ka election MDC baladap. Kad ba ka maulai constituency bat ka mau keruat pat kilong mark Hong Kong. Ladau MLA udai na ka UDP. UMDC udai banlong na kuwe pat ke party. Bat ladau MLA udai na ka Kongres. Kumta hiru UMDC udai na kuwe pat ke party Om Judon. Wat tang sisien ru bau MLA baru MDC kidai na kajuk ke party. Hatu kani ke MDC election jong kani ke senem arajar pusan kalaban break ya ka tiger court. Lani kalaban penkela ya ka ka bajulong. Sya ka ka bempat julong. Lada kan long kumju. Parlok sa comments. Manu banjob. Next. Lada pistona di ke channel junga saya tu lemik parlok jong pi. Lada pim stonat saya tu inga. Story telah London News One.